Tia be some akwa baby masa ba why eating kiwedi so ye to kasefo a etwagu e kasafidi so a enjo ye nua Captain Smart also the kasabi abetuja efa NNP ho omo plot bi omo person omo plot o. I played a video for you yesterday about Eiii Asɛm. He knew about it. That is for a grand agenda. Say I don't want to artificial coup d'etat. To no mo said that they could be better than them no mo kasa what try a friend say abanegu na we na Captain Smart or this akasa we able to do in fact makasa enyoma bi boba na mo ye hweye o say me say me kasa enyoma bi boba no first video am be sisi akra enche bi akra no me kan sisi as me say catch us enyoma bi boba na say two political parties here nkofo o ya mamboefo a fitimrititi ye de anyugare de mo say kan na mo so na o my Ghana so tumi e fa de jump be fra no gebia no o my say kusi ankoda e no mo say o my Ghana poto am bebre am no kase galamse so e de no abadima memuru no so say da bi o mo no yama mo kwan for so many years anka wo so mo tumi ade enjuma abo o my no o my Ghana so mo bi no tumi anya biaye na so ya hwema no ya de mo be de mo be ye intimebru yo agubado oni yes ya asase ase nsu ase nua onyina na ya tunu no ene guo no se baby e hye na e den na unhu ho o adwuma asase ni ehwe eni sekana o skarbeta de obehye no ba we ne intimebru na nkasa so de o mankasa o de o man no o de ahye o misem so o mbe ye ni bia no afi enua e be sei no na de enkosi na ere enkosi ene ekọ no wa asase de e be sei na nkasa yani edi asase yes e be sei na kufaro utikromo so obegu gala obowa na ye to so dia ye nua bia ono so duduo na anim se frɛ no bona ono so de kasa bia batudwa efa ye nua cheda ono so de kasa ono batu adua recently ganamsey friends the protest koso no na o kira ye nua cheda kasa o kan nua no sisi no cheda se ne ye nim dane no as a businessman no sisi o no be wura political party no ma se wan hwe na no kasa yi a na two political party ya o mo no makoye atani atai anhwe no o na ko wi insawon prison no cheda at this particular time there o yisu na dwen pa no ere on ye kasa na se wo cheda medafo whether we like it or not now or ye politician no onye the normal person na ne enim no eno no say Ghana youth na say Ghana fo nyina di kan te ase now no oye politician na say wo so ube one ne be adwene a wo say cheda recently ya mo ka say ne kasa ni asesa all because say pempe so de nitia ko wure mu no so anhwe na no kasa yi a na nkofo miuni be de omotimi de na ko wura baby a na ensem fata say no mo de ye nua kwame nkroma omochi nko to prison na enso timemfo say da bi ye makwan eno ti mesro so benye wabotre ye mohwi na ye nkotie enua no kasa ene Captain Smart no so na kasa wada batudwa efa proto omo proto say on person yeku wo my Ghana mo orofo message so be me like back me so ama me na say on join why media ya we subscribe ma me na so abeka ebusuaku no na ye video bi atuma message me notification bell na so never to all say na be ya ye drop ya on the first person na so saka enche ye di achede bi so be fa ye kasa video so a adofo no ne nipa no ma ye hyase mo hwe ya be pim samri ya moda ho mo hwe ye no ye di achede bi wa o be win no na ye di ama fefefe adofo ye mawure mumra why ye media ene ye di kasafo ye di be so mo ye mawure mumra maka should I stabilize and destabilize the system no man akwa say oh ya heku yetu aban nagu na ka say constitution yetu agu tisika o mawie ina na ye de ache ensi soja ni bia obeta ye de ka be bon Captain Smart the king of we know eti artificial say palace school yetu aban nagu tisa na che dia afi de ye kwatrase soja for the baba 6 months ya catch us be 1 year na yakọ democratic debe rule nti afi ye kwakoto aba na constitution dada na no masa kofa aba so obi aya yeku yetu ni bia no sika wafa or enjoying immunity and then more planning that in October we are aware me na me kind you guys think we don't know go for you ba if the way almost say fum sika no how can you tell me say onia minister $40 million for account chinchini techia it's so you running meet onia machi o ye tie Captain Smart because of it sponsor campaign huh
John Kuma how deep poison woo ye Onuya ha ya na chimi me concentrate here regional den ya nchimi po ya se me mra me ko em kwatantam to sa ya se so ko mo se ye boa nya poison odi ha MP your friend say ayo oba TV3 Saturdays your friend say MP oba TV3 apia kubi mo man poison and then John Kuma we na $30 million na dan account Onuya okofa ni Mr. NKB se na na kwa mi obedi akọ enu ti no ne nsem eni nyoma bi obeye no to say politician enu your first thing. Secondly, mamu remfi say sabi chada of free business environment ana eba ana wetimi a penetrated the political industry. Ama now ye count the top 3 or top 4 political parties in Ghana. Untimi nyini de ni nyeden enfrim. Anytime youth be ebetimi asori a penetrating a political scene no. Me therefore no credit say African or no. Opposition party no. Any the ruling party no. Omo di omani mienu na heden. Ehwe no because omo hu no as a potential threat. Enu nti se Nana Kwame bedi ako anhwe ne kasa ne nyoma bi ya. Before we could say Jack. No ma kana hye mu wonsawam. Me kam waswate. Enu nti na no Nana Kwame bedi ako anase chada. Nyansa odi di ni dwuma no a odi manage ni party no. Me therefore enya asem kito. Ana sabi ye ko na eda nanim no. Me therefore ontimi mfa Ghana da che megro medamase. Because the bigger problem pa no a Ghana face no enya galamsey o. E wom say galamsey no e alarming but Ghana on e krone yare. I'm telling you. And you know now no I was say o play very smart. Now shani kasa ye ene na no tutuo ye. Sabi se wadru mu no pa excuse me to say one share now no chada kasa wonte ase. Na video na e wa bonte na all kasa on supportive violence on supporting youth ni so mbeko street so on a peaceful country ni sa nyoma no galamse ni me therefore se wadru mu da de opese o kire nyina ani all part say hey Ghana way and as a Ghana youth way more entrusted more natural resources and the amount 2 political parties for the past 50 years change na more panimu anya ahoto na more panimu anya. Now is the time more like 4 months to take the right decision and get what you want. Only 4 months. Somebody might train 50 years me therefore aka 4 months pe. Die nim na wia no me therefore me ha ho biem nipa onim no ye den onim no abekronsa for the past 50 years no yehu bibia. Mr. NKB se na na kwa mi obedi akọ Mr. NKB se na na kwa mi obedi akọ Mr. NKB na na kwa mi obedi akọ Mr. 12 we are the chosen one 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 Mr. 12 we are the chosen one 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 Yepe mo jamono Mr. mo jamono Yepe mo jamono Yepe mo jamono Mr. mo jamono Yepe mo jamono Yepe mo jamono Yepe mo jamono Mr. mo jamono Yepe mo jamono